I'm going home to Bellow for Christmas, for the holidays. Malungil ba sa rak? Malungil ba sa rak ang mga militero? Ukna martemel o idalaas. Pero gusto kita lang awan ra kalakabra sa Aruk Savior School. Miss Landy Sangkotaro. Welcome to the show, Miss Landy. Happy New Year. Happy New Year mo ko lang belaw. Ay yung kadim le, kapay sa rak may kasi halagi min invite trata sa lima dokora o mura ra kalora. Adios story o ay sa ko ngil. Ngil ko nga at sender kami Elmermal 2024 sa lukumesya ngal sa aligabal mo BC 2024 game. So elangora. It's a good time to sort of take a little break. Yung adi mo story some sound. Happy New Year, Biara. Happy New Year, Ngawak. Happy New Year, Landing. Malmakatal tabra. Akora. Akladra nga. Agagedra kaltela. Chamble holiday, magagedra. Ato ilil. Ngawak, magkita din na kada film na last Tuesday. Hindi mo lang. Ito ka na ako monda, hindi to matingin luwas. Hindi kaya ako na holidays, magana ako na kita ako with their family ligid. Mang kotulo uli, Landy, welcome. Thank you for taking time and me. Matingin luwas ya schedule. Kalender ako, makalender nga, kamal kakaraw sa kalender ligid. Elekal, adi bigay sa tuta, di nga gina marurigin mo. Oo, soy, benada mo, o sesegel rogul, guk mo may. Eka ko na katyam, aw era dool, dolamol. Kamu kon odol dra kam didi aw. Madam malungil esera kal lekor ko milterul. Roba ko bingal pasa ko bibiyol na kalakar okwang. Mula mo sab edel ngai segi del kor. Ko migi karel atan di ko dilekkel maklungal ad. Malungil esera kal lekor ko mal masulang al invite nga kal mertial show. Eti ako to koram mo interesting at show leng. Ako daseng nguk lang ko dal audience matapi kaygel dia kaling ya kuk tanga regel baby la show. So kumal masulang am nakut maklitial show gid. Eviera selom duk mom didiak. Tinga ka didiak. Yakla di mamulo ase nga kang klikalantisang. Ngal karang esar, madsokan ngal karing esar. Ngal gela makar di maseba. Akum daswar other ilang ako ramal di matangal kakalo asek ako rin lang kal President Tergit, Surang Lips Jr., Loader Chief of Staff ringi, ding aklanti, nga kitir aklanti, maktir kalanti, malmol malanti. Ngerangot alkora asomi waktu ngolgide kalkora. Kung na school belo? Nga kamal. Omo ulip mo sa mas ka savior? Oy. Elang abay di ako ngalit tila. Ula ko gerse. Nga ako tadine po may matakala Rusyang. Oy. Nga ka Rusyang ako kumal. Mol mo matakala kalkim din ako. Ade all, Rusyang ade all. May di mo lang ko doon kalakalo sa you exist. Oo. Mol mo, sir, may. Baka mo ko other three. Mahal ko kung sa other say. Nga ako tulga kare, mamatay marokoy. Nga ako tulga kare, terul sa aling, tirakay kita Rusyang made all kaptot, nga ako tulga kare. Ano ka mamarokoy. Tial hangal da ngaring il recorder tial shori dat ngorong nga product rat ngorong head start makulmo ulal nga raskura at ngorong tial bitarab la rubas tel kering yang diga sir elang ediol toid rarusyang made ol taterung mala uniform na maristela mang de forargi ge mora skurat ngorong ediol toid mandim fiber gi to si sabakara kintera maristela mak ngara maristela top dra 8th grade suakal mo raskura ru nga kamral ne suakal to politics mak 3rd grade 4th grade 5th grade mal nga madama kamal taw da som la sa session do olbila ra TV sellable nga ringa gelewa public hearing malubang ngora rare instances nga ringa session na Tuesday yak 5th grade ra maristela mga lura da makalulta nga kalmura ay kita le olbil tel mo tol olbil ang arbitra bla pulis
Maksoy sa Versailles sila Senate Chamber. Vyogi sa dabalo lang sa stairs ng Mura Gallery. O mesrarwa Senator Koshiba, Senator Rudy, Senator Pitsunyama, Senator Santos Oligong. Dirige ak remember lo Mr. Tir raal sila Senate Chamber. Ole kaya. Say that was my thing. Akadim na katsakto olbi na kalulaw. Madim na interested rin niya until ya makabol delegate. That's reason why ako. Hindi nga ka. Amal, ilak naman sa atara umliti. Adamak, amli atara marulam sila mechanic. Kaya dala kamli nurse. Tiya kataktil atara politics. Masal kong ngelo orti at makasilong ako wala makak mo rings. Atang. Kamal din na kaya Akmal din na kaya so kaltoy. May mga 1 news ratya belaw. Di ba ito lang gila ito mga ngaran news sa mga madung ang masabikal amoy bra papier. Ang mga ano kayo, narinig ngaray kayo vocabulary ngaray. Yeah. Makara Maristela. Ak nga Maristela, eso kan mura skura ru. Lesel time material nga rahaw sa mga nga seneta di ko ta alumni ra savior. Magdaso ka si tial so adal to ang gila di mura skura savior. Tira ka di mo adraf. Le president tergiden to kan ambulance ko savior aita. Oy. Ge one ra first graduate class of 1956. 6 may say. Ma Dr. Paloy, ma Andres Urbala di ko bangged, ma Imol da kal other belaw. Oh, why say? 1956. Yeah. And then, I was determined. Kasi nga kama skuraro. Hindi tayo kita dim naka. Di imol brother adala kam lara skuraro. Wanda brother ngam na skura misenti. Yar wadala kam longol gela mas marubak. Misel hukno da sur setama say. Ang lakadila dimral mo maklo mo biila. Mundim lakal sal investa school ila dim letir kalterul sa alablel investa school na private school. Ang imol brother adala kam na skura savior. Ending kabe ida Marshall mga Marshall captain o si Sabrina ngima Captain Arvin. Mungi adim le imol ko ra point of reference nga kana savior in my family. Ending ka of course en tibus. Makmon nga test de pass matasendaro kul babiye. Iya da maka refusal saying. Magi kautok-tok engdik mundiak. Mang mo driver nga rungal kan sel so school belang PMA Misenting High School ak mararamlim nga ako talaga kare nga ka maru siya made ola mal 4 years sa dalong alam musekto tra ikay da tira top tra high school manggal da maka mal wi ko kasi at one go tira ka mo empty nesters mo dia karang alikir nga kadim ko towar mang Friday ra ka singay yawal deadline na next week. Kita dir ka mail inay kal papier. Yakol dakon man nga karang isa. Makmamang makngakamad so kan maskura ro. Mga ramda ko bong yung asi makasenado makaatil. Nga sang schoolel makuntiya. Mawal dura da mam. Mangkal da makabaldora ding why sirsira amle brother trooper limam rarab limam ra ulaats. Mga dura ta dalal yakurang siringin di mo kasi. Oy. Ndiya kang kamal gakare. Oy. Hindi kayo kitakring sa. Abol merek, yada makaswal lamang alisay nga rababir. Ol kong nga adbran mo raro. Fast forward, makmaararo ko, yada lakang malbikikling, ilang ko ramil, rulap tulok. Nga kamalimisil ko ruko ap tulok. Makngaras ko na maristela, yada lakang malita ayo. Mungkal yada lakang nawiklo, kasi ingkal nga liya kalboraro kong taamom sondrap tulol. Mang ahitwam tayo ket mo kon mo kikadeb ya dala kawaseng mo maratar nga kararo mo kiboraro tial blal na gira kal mo kir nga mal tir ka malungil ad hindi tir ka maral boto karang alikir ya playa ang arbitrap kularal ya bencho mo lulu lang arbitral ang arab kulata gira mal maral al mort lol nga sertial kurang klol nga sala almura idol mo malaral ma raal sila baget wala pa men mo muraral mo kularal mo malol pa di talo lulub nga amal kikadib talo lulub sel bok to oret tial habar tial paya adal pokpel talo lulub akdong pokpel hindi tadi imol bi adal dilngut meli adi to ko ka katyang nga kikadib matiadi kal forfeit el paya tiadi to ko ka katyang alme talgi bal mo rap kulo ir kularal se ulupla kita nga kumamle o may sangar honto te ka tengki mangarang mga kasmal radi kal guk ko radi ofo se to shower het ka makarang
Hindi tiyaw mong malakoram lo bigi clear nga dala kawasi. Hindi akal sabi akal lungi larong ko may ngal gi karteng nga kura ledik bigi click pa imalo of al bigi click mo ngal gi kang safe hindi ay nga kurang ngani tidigele kura puy kara whatsapp pu nga wakla. Al maded ora pulara lo la bay malil kilvis. Ay, say. Di lagi Gilbis. Gilvis. Wala bay malil dapet al Gilvis madala ka kuram lo bigla. Magim kilo banggela sa alila kilo banggela sa alila dala. Di wal maku ay cert yang. Adala kam lagi rin brother nga karawal Wednesday. Wednesday yung muraru kaya sa batong yung maral. Hindi ko lang alas koki. Taruk. Oy. Nga kalma lek mo mami. Tiya ka palungol. Tiya ka sabi kalmorni. Lek mla mo me sablay maral mangrang. It's not what you expected. Nga, it's not. Nga kamla tiniday sa ngarakwam lo siga bila ka makloklakan mo ra school. Ako na besa kay Mart mamay ko ni Shamol mo visit ra terul classmate nga kanila scholarship mo ra St. John's. Mga kamla may birap tulukot mo ro ko movie theater. Ela ang aring ya al mo tulungi dabe miringi. Ay gel akmla may biya tara batngela tara siya singraro. Tiya katingin mo sa skogil to. Hindi ka katingin mas asko gito ba hindi katingin mo raro. Oh, katingin. Akna mo rakwam rawe. Kita small dengan sa skogil din drabalu. Gidal talagi balungin. Gidal tiya karpela ang aring yersay. Hindi tiya. Ay gal tiya karpela ang aring yersay hindi ka damlaring yet po mo. Rapelaw. Mak matitalangal. Ya dala kamran si arangul. Ngel ta makam na mlo ka dala sa sepa. Mador ta abil ko nga ngalgi kalmermay. Di ka tutulit til ad school el matitalangal la. Ya dala ka sa nga kamle marata tim lagi pa obligation. Masala lo ticket nga kadala kalmuraru one way. Di ka return ticket. I survived, graduated 4 years later. Almle katangel, I believe, al class al co-valedictorians. Mga kamawan rangal kararo. Tamle calculate ta chip era kama savior and mortara 4.5 scale. Calculate ta chip era kama I think it was 4 or 6 digits after the decimal point. Ede kalchens. Oh really? Yeah. Mang to end up mas kama tial valedictorian mo kimlo ko valedictorians. Ako klamar madala kan mamla nga piera. Ako matitalang ala. Na motigal maraila so kiraro. Madala kawasya. Marko school dora lakate kam atraro. Egel 4 years. Yung nga saying, 4 years is mistake or not talalo kami. Me Christmas summer. May elang. SM dong awkward yang. El chief of staff Rabul Belao, nga kasi kadip mo chief of staff at itisay. Yung chief of staff tara ko tili kaya. I think ang history. Muti ka rin ang alakadadil. El ngodrual. El sel mo misalngi. Selm lara savior 4 years. Ngaring niya a little luul little boy lo korkan all time. Dia kap el selm el mesang en umobda swing say gidia adiri kal part tiang Atang mal ako ba sa sel tokol daw mararingi kadam gigret malkoring ara adal meriki dar adrablit maklol adam malkoring meriki dal wasay dia hindi ka rin lalakad sa emlot tukul. At kung ngilokor kaw, sa emlot tukul. Hindi ka kaya dal mo tingin luwas, hindi ka dit klisiid. Ang kadultoy na Diyos, ang sabiel, mas kita ka klisiid el dos pel lo tukul sil ring lang barad ngrang klil el bod uked ringi. Masel mo raro. At that age nga 12 barigi ka mo raro. At kung man sabi ka lang ibigay tiya ka talang ring ludio at ngaring el all time. Hindi suko matual bargil ngal ka asab eloy bigi setting nga kal o day me yarkik diak tuk mo kasing boyot sab ekal tyo yubo ko malupon sab ekal el kmidra igel barad nga mirangak ndik na mo mtingel ase el sila igel na mo mereka rak en klaw marang nga kala Dios mar adrablik mar adal ngarbitar nga tirike ada kay nga sel kakak lemngi dra barad ndi akal bredela imolad lengar alela bulur bela mangar alela tulungal kargid mangar alela ti imol dalang okle dangaring adi akal ngar alela imol adaleng mal mo brad yakda taygin ni lende kalil imol adal tilung ba it takes to the tango Kaya pera
Adinak kaltal mal lumira. Aruha. Selja school. Jangan belum. Si Okoming, A school. Tel Savior ng Catholic school? Yes. Oh, it is. Oh. Jangan din Catholic school ng Jesuit Jesuit. school. Jesuits. Dahil sumunod na historia Jesuit siyang kimasyon. Okay. Hindi ang selja nga rugeng ito nga tumaskida ang naali. Kaniyar mo beredra ruwa. Abril ang malong, beredra abril ang lungur, beredra study hall. Kaniyar mo officers na schooling. Akna mesa, maybe na school, mas school ba lalo nga niya SPFT, the Student Body Association. Hindi, akna mesa tinil ko ra, amit, sel, yung nga harug, beral ko ra, di na ra, actual after, ito siya melaw. Mga the most small mrula, ang araw meeting, sa dabral to ko, impact na school. Mang sel laway naman bukok maklaw sel ba school tinga sel may gagerti kasi ako makable nga lang kable share house prefect kable study hall prefect Kaya ko class or nga? nakasa na din Kaya ko. 2004. kasi ako na tinabara hindi nagyayagin ko responsibility mas ka ako na suwang alosa kasi ako kable nga na yung school nga at miskal ko na ang alam ko na school. Kung tagal mo orang, nga kadi mla kang nga school. Hindi nga kadi nga kang gele bukatoy o odar darin din daligel ngitlo mo dari dara. Ako kasi tilal abay gilel makarang and for some reason arada ko rameng si bakat mo klelway say adi imon mal blongor ala kala school campus ministry. So that's actually what I did junior and senior year. So ngora not so much counseling hindi ko ra muru legel lurera CM and dakal ko ra di tel to ra klaw marang direk ko ra ul nga sel mga dotura nga kala school mga nang klel. Nakabtangal ka blasa classmate ko. Le classmate nga ka elangak ma rip ka gintaro tilius peloy kuma malteve maldila kara maristela rakin there all the way molto tra savior eteder dil nangyar tedel sa alangam Victor Nestor ke researcher api krigal elang Chevitskip star canoe athlete mga gidele sumang kikuo Sumang tao? Kikuo. Oh. Tirga agim dila ka. Ble, kora, it was very man to til. Yeah. Aklas til. Oh. Nangasim niya katado na aklas. Oh, Ding, nanya kora, tamle kasta tulog la bidira, hil activity ng mamano kul berbelaw. May kaya kora, may kaya to ka, baseng nana niya lilukan inspire, to kami na haligi ba sa school. Which akmal grateful. And most of me kalbe. Yeah, magkita mal 444 ako sa 95, ako sa 99. Oh, 2004. Yeah. 2004. Yan After the say, Kamlet belaw? ayakler belaw. Nga kakuk malulumara ng ito ka makawasing ngirem mermel. So kung samlang ng sera belaw, may ngirem mermel kung mabdangil kasi nga ngaring. Direct kal malulumara nga say 4 years away. 4 years of not getting to know my family, extended family, maradra kabli ng mga rangklel. Madama ka malulumara nga sing gira kalmutan merbelaw. Maklel and PCC. Oh, you did? Oh. I did. One semester. Orior kulu work study ra igagidele faculty 2 adra marine science club nga hamarwayo kura wal nga nga dir kompetenta sa temer yang alige la postmaster general da Santi mali gagiblang classmate ra Maristela makura wagi botokol classmate nga ra PCC sige nga mal bato kay kal store AM PM magya se mali ba malukora ta mami kimi akong part time mga se okay mangkamal malukora ta mal lawasim tigot mo application lo article clothes to ang ako meng may matya ka sa nga after last class ra mamta ang ra factory 6 yagim maral mel para karamatala AM PM
Emerald todo lo que me legal application Angir mang Moses Uludong masanti postmaster general langar al sel ko amle karil panrasanti. Oy, selmle. Oy. Kaya ko kita de. Oy. White. Hindi nga nga al sel. Saya, kumor mak. On dia ka kiki mo legal application ra. Asto ang aligid so mamaldi mo part-time. Kamatang alakaw lakam atang yesan. Oh, ang kamal matang alaka. Mungil gil mga malumis nga siya lang tisang. Kaukot po del valedictorian raro ke. Emerald may ultra iwas. Sila ka din mga budol ng moral memorial of Angke. Mga ka-end up lulural of Angke la Moses. Al part-time ra, tiabelaw. Makukural of Angke la Moses. Sa un maknumuduol. Munguyway kal staru stable ra, ulwila. Lang ka daw ang alas. Mukha lang mga staru stable ra. Mula umbra ka regular session, mga nangklil. Mukha lang mga staru stable. Tiragya dalam sa kasi tirhang. Magtalal bilab introduce talam lang mga nangklil. Nga kamat titur lang mong iway kal staru stable like ka okrok. Mong maosis aklakalwas ang makara daw nguiwa. Makuryo resay ang mormur ta Moses. Al modeliget rang esar. So of course nga tarima kuryo lo panggel mak akuk direk kalul nga sa ngira campaign na ringi. Emlokat. Ndim la. Hindi ndim la ka bolkat. Ndim lo magira mal ndim lem kasal. Thank you. Emang Hindi na karur takalbin. Diya, timla. Diya, tiam lo raklolol pila. Oh. Mak ngaras kura PCC ori ra tablo luriol. Direkal mal PCC el milil. Makil batek lal do mama dala hala sa gimla nga tigat ka kamaral mura rusyang. Mak ngaro hak mo bra rawan at school yidem bro lo nga mga sentia ngar alemel mo smikrolel ang ma-exam ra ka ukot sa tunin na pabilingem kamakarang anti kamaral mungo aral enda semester nga kamaral kung lagi ra kalma mo do wa to teach chilten am lesson nga kamarwa tigal webinar sensor PCC ma tester nga ro kuya maral so the semester counted ding adu makawasirungal kang malmring lalak iwaywal club sel mo total mangita kalmerme Yeah, wa rusya kam lagi. Ay sige nagtamaro siya nga yuta. Makmla yuta leti ako kumle uda sila mama dala ka kasi buyot omar imol basyon ro kuya gimol nga sir kamyu. O bura ka karo salvation. Momring la. And I understood that so hindi na ko ramal complain na. Tilaw datal bangin karakotan mo rambrigel lang winter. December. Yuta. 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 From San to Snow. Wala Yuta. Minakam lama Yuta. Ang niya sok lagi rakaw. Angka. Ikan ang placement ni bela tarat ko. Hindi kau beli biar kasi engkang ambil tang okal akros sama Obama. Ito kan itu. Hal bola. President Obama? Former President Obama. Kalboy ka na ngat mo? Mahal mo drill. Really? Hindi. Logi wa ka na? Elak na ambil ko siya mali ako masik channel lagi dali. Ina mo tell ko ready. At yan video ng kala mo President Obama asliya. Hindi kotel tara to ako mas interview Sel do mes amda la former president americano al-impressed tra ngala kan di hal ngal sel bulu ko mes rigi hindi mo ngira mo do mes kame sa say nakatulu al ngala ina wa siya katanga ro ide katanga pe law mo kada katulu la gel do ro li ro dia kada katulu kasi aga americana mo ko blum tum do mo to ko mo ida katanga di sel do mes ako ay sige na other todo mal Lorenzo Landis lo gusto ringi Lorenzo al presidente como plauderà lo messo kasi kita ara direct ngania ay aldo rula direct Hada. Ingira. Semble. Alam ko kasi last year daw naman 2024. November 2022. November. Okay. Kadilo kasi sir over yuta. Tegi da email tokol ada kalsal mo nga ler toklad. Yak mo sharing not to encourage people to do the same thing but to say don't do it. So nga atilo the valedictorian, right? Mas scholarship marokoy. Moral mo rambrigel. Sila ka daw ng moral ka daw ng
nga freshman ra college, aro siya nga senior ra college. Kumasaring imak, ay kang ral eden drop, pamarwa withdraw mga rangklil. Mbok mate the orek withdraw a class ra nga. Black nga scholarship. Makula ba ito? Makula pa ito. Erong kaya normal al process. Eden drop withdraw makarang. Mga kamlop lals. Leba al teme la endra semester submit tengar ka ma schedule next semester. Eng dia ka nga. Lenga ka timlak nga school. Mili le orior. Mga rigere alava. El mal, innocently, hindi ka mo tingin. Innocent. El mutal mo Ulo ko man sabi adal mutal mo say a problem nga karirulay kang after cell eden drop period. Mang cell eden drop per cell time basically count as withdrawal. Sadim lang ko tong lead. My own ignorance ma timlak karikikla. Makma end up imdak talo ay sa mga madalak, especially the makmadililo. Hindi tiyal al entra semester malaw ng walmil waseng gila mag-submit tengar ka ma schedule ka na next semester spring. Nga ka matitiyaw lam takal tiyak ko nga kwasek mo nga makma-admit. Nga ka, di mo lang kubal, hindi ngili ka kalmura probation, hindi nakatsabi kalmula scholarship. Yalo ula scholarship yourself time, magiging fulfill na 1 full year. Ang mausap mutal, more nga te mala scholarship or telaw. Mga ka, 12 dala, yagi dali university, enroll a class na Salt Lake Community College. Hour and a half, a commute nga, by train and by bus. Almora Salt Lake Community College campus. Yabli ma'am, Almora University of Utah campus, 6 blocks. 6 blocks away, that's it. That's it. Mura Community College. Akara tren mabas. Orior maksiga urere kalmalat amlay, detail amlay ngarbitar tial school. Lenggire kal orior se orior campus la University of Utah, bang di active enrollment nga. Makwak nga ratablol campus nga ngailak lurere kal malat amlay maselbol merege meron siya nga mal manghitarang urang ay geltam mal ko mo manghitarang urang nga kalbe bilak kurate ka bantet say kelese meya kuchins de lado ay kalkulo ila suban nga kala daw tubwa oy emerald skare ndik emerald skare leti after a class ak mo orior malat amlay may engido siya nga barulakal makarang but I had to earn enough money man sabi kal hara tuition nga sa Lake Community College re-enroll da summer malaya gagi dile 12 credits sa sila one summer just to make like 24 credits la spring masummer masel next full and kal mutal apply scholarship belaw ya dama ka madala ka kulkorti ng malde kal head ya Takuda kasi kami kung tangli sa taligi balhangar ka mamra ula atas. Ya tigingel ato makasilungan laka akmlambrot abubura plito ko makmlambrot rabli la Alfonso ya next akmura rabli la Juan. Al qorablo hula wasi hindi ka stangelunga lagi ay kamlak ngemdaro kuy. So the lesson from there I was say be careful, breathe and make sure you do the right thing. And then so kung kukupla madami mo si Krolel. Tilo ko to. Hindi ka sen ko ra mo mesel hindi ka mo ra ngilaro mo mula say through all that. I think it builds character. In hindsight, yes. At the time, Leka ulo ko mong nga milyon ra adama me edi bel hararo ko to yung blong emoilin mo senso mo school mo mene meng telgi ba lungod Oy sendia. Telgi ba ulo ko makatatim le haraw ro ko makamal dim lanas asap mari na ringin ro ko yung aja kalsal. Blakar mo malwaisel mo dengel wase kamle edendra. Yeah. Ya ko tigil blura, ko tigil bula yuta. Ngarang. Lang mal almost stop mo. Lang ko ba kamle ken. Oy say. Ko lep mo me. Almost stop mo nga si Olek. Hindi ka ba masilgi mo arabiru. Ay ko makalal to tra yuta o arabiru. Kasi ngarang wase. 3.5%. 3.5% brother. Kasi ako mamay ka maktiadi ak diagi ko. Sale story yung kang to ka adal mas kita mas mal to ka na melan mas school es el bol damel waisay ese yo un bodang mas Waisay tal finish
Mal, Hindi yun ako. proud ra, ay hindi ang kadinakal. Awa geben matakesi. Oy, wag yun mo larsay. Tila, taligira, nandit man ko dali lang kadinakal bilhi kautra school. Lagi na earn my way back. Yep. Sa earn my way back, gina ko lang kung standing na imo na school, maktinak na enroll lang kami dito kalat sa awan. Yeah. Lo otil ko kasi, el Mortial University plans sa ngil din luwase. Oy, ak na mo good standing etel mo to nga yan po nga na. Makpa-understand sa ngil ding sel. Yan ding ang wira sto landi. Oy sa ato kasi sumugod na dami. Mo sikolel. Sel, you come out better. O sila, kaya kita, living example. Hindi nga malungil sila doon ko teltede. Ela kami amlong yung maskulyo. Ngakatingin ela doon makalakala PCC. Mga malungil sila mga PCC. Sumaka kalo ita PCC. Yak promise sila kao. Ak mabadalongin lakala sa tiyan PCC rogo. Sino man buti lang, mandir kan nga kada sila PCC. Tingin ulok yung tadi 15 PCC. But, so kalau gaya gini kau, kuna telegiven more serious note. I know sirom ko tulong tiadrual, and not everybody were excited about it. Beliau tu kawet, marung kulto ko lang. I want you to think back kram ko telungu melmutre lang even yourself time nga kita other belaw ma kiri belaw mataman ni wasa sir omola ko telungu title self time hindi rin nakal hindi kan laling ako ra hindi melmutre lang sem do okort yang ngara nga ko ko hardest and dom ko ni yang ngara proudest moment tarkaul el belela sel ko baram masel malbong lang. One, hindi ka we cannot please everybody. Hindi ka dukul at mo ngilan ko lidet. Wet ara ko tol sales, era ko tol sales. Direct di ka stop. Hindi akto kasi kada mamdu loliu. Hindi kada mo hindi ka dila ka ulel ngaring awit. Ngaring awul. Whether it's me or whether it's them or whether it's us. Ngaring ulay gelwet mangira dal mo maklorongud mo talgibal almaalin saykal ay klasargid o meselo asay removing all the feelings ngara selwet and is it something that I not necessarily have control over, but is it something that I can help address? Because at the core of it ngaring niya ako impact ringin mo raraab proudest moment. Akong dasan di ako rahmal single and proud moment. I think there's multiple proud moments throughout since January 2021 and mirilang. And I think some of them ay kele ko rahmal maringal al ngiyam le plan ra president and being able to help in the process, be part of the team that works towards getting the buy-in of critical stakeholders, whether it's the other Olvil, the other Balu, the other Gear, and then getting to a point where everybody can come together at the table, and then take one step forward. I think that's probably a proud moment. Hardest, ako maring araat. Aldi maring lang maknit. Maring lekadamral akla bagla da kidel kakaroso. Akong da sa po the uniform ro ko yung amal mo boring. Sel klakakaroso ri kita akla bagla hindi klakakaroso ri kita direct kal rulay mo maring malubang mo mayo da tele la doru laurier malubang mo da adu. Hindi sel klungyo lelsay, sel el nga kadim lo ako doswi, hindi kadam lo kay titaka nga leltede, ang tuwab dalul daswa, al mutulungin lelsel lo doswa kaldi nga, kamasel lo doswa lang awak laldingin. Mungkot el maring, alandi kum daswa yung seya o ti aklabo kalela balwad, aklabo kalela atmol alul daswa, mausungi rarbek kal adar bela, orang ias kal murar mauwadala, algira la balwad. Mandigirel mo maklorongud
tang tringilo sige mo kasi sel LVL ng ngarakas kalil. Gimana? Tagi murah. Kaya orang boleh get together sama Savior. Gimana? Akan haus tengah ni, akan haus moja. Kakak mu ya ki usira. Atau orang jam telam. Kalau kau ya mau beli dia. Di saya yang keluar ni, sebenarnya disagree lah. Fundamental lah ini ya. Di saya gitu le mo. Kada gira del remel saya gay. Ese lo pongo ese en cada ang buto ka mo ni kanya ko tumdo lo met. Ese ni may ko pet ay gan pero yun ko hindi ka ko trungin. Hotel black filler ni hotel ring alela being in the public eye. Maram sel mosyora boy. Sel man ne maling nga. Ya, tamaka advice sa mga kalwase. Don't take it personal. Mulwase how? Kaya sel hotel maring el tora malula adal ekplol mulwase sel kit sel do makalra ang armit el mora nga ko sa. El sel orior. 12 el hamlet. Hindi ka katal time to badra ang armit mo makal mura ka ko sa malaka mo sige mamrak punta. Kita hotel kanil bulu. Ngay say. Maral maring lang sel lameng kalswat yang engeswat yang hindi ta maral nga sel rumudul madan tir ka maral maring akmal smi anong kuran adal el malmol malngaringin malmo makatirta ti kabul abal ma ti kalsal malmo kurusil ko setya hotel kurusil toy ang mosyo ka mosyo masel blon mo nga makalwase don't take it personal kasi oy and then I play it kalwase I don't take it personal but sometimes yakal sa limita amadamat lang say Adira kalkot el mamring la lang balwa Avang. saya man malubeng madakal suaka kasi dilber nga kadingak lakal burat lakal burat bebidangak saya ko tul mamrang lil mga kamlon mo talgibel tamal kaboy damurarwa family ngrang klil leng dia kal suaka bologe madakal suaka aku klobol lagi tadi other pelaw Maselo nga ganda kadiles ka kit stop nga kadilan tisang selom tilli kam titi aw tamesa kat mut mo el mesa seval na mata makarti mendingil tangalom kudas mablok makngit mablok ungil eng dia kadil nga kamadala kamalpepil nga kamarokul adal mla partner yang mga kamlok talal direk kemrurung yak kasi makarak shildra talag especially malakabol uger ay gel niya ko talmalek mangyadi kadil ka mar adal petikan ng ka Mensuadal mo, sodil mo makamadal direct. Avang. Masaya ko mesya kasi dia kalbiyot. Makadabalancer selwet almay, balancer tiel ngartiel lo sa mama bretil malartil alwet. Hindi kay gati kalangrang. Ngari nga teletele le ngil alzadu mo kay wureng sa manglungu. Dia kalsa gire mal di mo umause. Ngire mal di mo umause ko. Ako gel tilang ang aktiel dong okle tral type lang ngari nga amle click ra mind ra ang mosador tilang. Remember a show back in 2001 and movie Knock Around Guys. Luso ko nga din diesel. Di imol moment tel di ko besering niya tilo ang magisap mal bagay olaf. Nga sila bari ang kung alak. Ya wala bol ka ko dat di dimle adu ang ender say. Yang magis matamla magis rokon mo solid mo dalak lang yaman diul nga kanige mo 500. Matol nga kanige mo rarang bilo sing ram 500 mo kasi el act all madam akmla okwat lom ura igel rogo klawa dem la sois brava abor de lei mandar te klawa mabuti kam la mo krok mandira imol ring el mun mas kagela elang se kalot mlak na mai mandar el aka mo 501 Mandim na say kita muto mo kasi dia aklamar mo lamla mo krok rabuden. And I think experience may kagi the rogul toil mon point mo sub leng mo ra kay mo lokoy. Mal lusa edal luk. Mal da imol ngal mas karong baka da kasi mo loto. At this moment in time kagi dem do kray ngalem. Ding This is a proud moment oy de las. Letya yamaran oy delas. Skulem maristela mol mora igagi dele ebaluraru. Nga diga taksir ebaluraru. Ay, kamal miss out.
el Sao tanga-tanga. mora yuta, withdraw, all those things. And the tingala adrabli marogul toy, and then I know our twins and Aman have fun with you when you were young. Mang all those things ang tiyagi da oy nila as because I think ang sabela are mikara ngal especially mikara ang ngalget. Ngaka mo back pa dinga laurior. Hindi sel gotot passion nga ako swira ngal. Se gotot sugal toy ngaka malusya nga laurior amal patol. Lurion siya manggotot swak leng sabela kira ngal lomes calcio emo madangi luase oy. It doesn't really matter was in bato og dude kan dia kung aray lang kukwa ka nang libang o ila kukmo na sel o idro ko bagay di lo ngada di mo to. Di sa club galil. Mang madangel was nga as eral mo blakaro. Ya bok fe lak magisas mo dak kulo igal mo trasmel. E di malamon sa el trata manguktong ok tial gingal lem. El ngom kira lawak lobas kulel. Para masil ay gidel. Esel sa dala maklat karingi especially why nga ako tali kare ertil marata kasi oli ako mamas kali mak please believe me nga kamal like I wish lo say ay yel ni audio el makat mokler el angal sabi akal guk mo nga seringi I hope pengse ya makangate al matirgelo ya kuriul may amu tel mor roy tray kal blat kat mokler el ang tiya kalol kail tial de blat bering ya kal ni ol kail ang roy kita di on ngoselo say nguk ngaringa taligi bel qora ariam lertiang al sabi kal tomatami guk loya ima karingi mang taligi bel mamateta sa mangelo ya kuriul may at taligi bel guk ngoriak len mor roy sel nga kamlot muro karingi Ata di waise. adang ya do ke ko kita kadung roy dat sum kadat makalorior Say gira gira do baludas emro di itik tial crop mentality. Ale, may alang at timicil man suwa kalong kali switch lang pesrak. Oy. Ya tara dolo ni na pesrak. Amin ko resolution ri. Oy. Suwa kalong ko mo ang militero ko kasi kapong nga niya resolution na mi watang kumla mo ngil man diya kamlut sa diya musika. Kali suwa mo may resolution na kami. Alit tingin mo dale sel do resolution met TV. Selbe, Bayang. 2025 ang grupo siya kasi ngayon mo siya motokan niya. resolution. Mal interesting ako kaya tilal question and I've been kind of reflecting on it. Nga ako to sa kato reflection. I don't do it as much as I used to, but I still take time to do it. Birthday, Christmas, PSRAC, ikikita ko na all time kora marula reflection, level oil nga ka ma-rip ka. Nakikora bounce ideas back and forth. Then, akong daswing in fact takasusak tong Auckland malu sa mga nga no tour nga nga siltil-altil. Yak na-decide dalo asendi ako rura resolutions or goals for the year. I'm gonna do it month by month. Lekum daswa focus nga kala el January. Malngod maybe focus nga kalabol March. Also kung mong kora overall annual resolution, yak lawasing maybe nga tultokoy. One, learning to be able to unlearn and let go better. Yan number 2, kasi ako makarang yung umaro raklaw mararangak, logi wa umrulul nga kamrura bet kalsil sirabek kal time ndiak plan ko say ngarak marulil gire laklaw maranga really incorporate it into ado or rings umrul moldaswa ak magarang incorporate sel mora this week ma umrura ngarabek kalsil Ano yun? Ikaw so marong siyawan ra ko nga kala El January mural so kalomak sanga ka. Yeah, and one thing that I was able to successfully do, ya ul malkor ngit yang at sumo ko masa kasi lang dim lamot tilal miles ngay. Awan ra ko nga ka 100 miles for this month. Okay. 100 miles. Yeah. Walk run 100 miles. Melang ogiw tilaygit yak oilaw el albuy ra January. Okay. Alwase kamo mesa ngil time o makalin meron do. Kami ya da wora blik el maral mon mon moratagi ko le matenga lol to kalen mon mon mo
tatsa tagi me sa kan mo mali ko langas. Kamaran sulang, I'll take you up on that. Yes, kamal mo ngeme ata baliw. Malmal mag-trend mo sila may omal Adang, Kaya mo, nga kadir ka, oh, kaya kita the official er sa Dr. Half Marathon. So, yes. Iya. Adang. Omal. Ngage Landia, hey, I don't want to get emotional. Ngage ngawak la amla selgum taba baka selo igen men mutre lang. El mora nga ubeng maurere ka ma ya hotel suwakal to ko na balulat. Ang uswi na tara. Na matigar nga akunda sa tiyang ala DNA nga iyo isel dakat sila. Mo matigar ngil wase ulak suwakal waisay. To me it's my own therapy. When I do it, it's like going through therapy. And it's a healing process for me. I'm 46 years old. I'm still going through a healing process of everything na bakaselo igen men mutre lang. Kore hol al waisek lungek. Maalelak yo wase nakaginekal ko take care ng ako. Ako tamrin admission bro. Mal bring sila admit talway sila sa ingredient. And that's exactly, I was just gonna say, like, self-admission, I'll say, I matter too. Habang mga malong taman ng iwa si na moklo lahat. Kita dekal ka mga laklangan na ginagtal. Hindi ako dito kalaklo. Maklaro lang kalwasi, I have to also make sure kalwasi, am I okay with this? I have to be happy as well. Manaruli sa higit kalwasi. Mo part track lang nga kalrogol tokol guru din nga kalugyan nga kalwasi mo ngilarong. Tiang mal mo ngilarong mo ngi maula ka mo mululingi. Say kung daso higit especially higit sa arbelo. Amo ada mura higit rogol sa edel mo make sure yung ngila higit nga alita makatmok. Hindi akplol mo doon o bukod na other edo Francis. Kore mol mo mol durok legal mo sa bibili ang mga ramak mol mo kasi I need to be happy as well. Masay gid lang awal at this age ako am tigiri makmal malas malwase. Nakadiri ka close to trek and it's part of my health as well. Marunong to I need to be happy. So of all the things and say gid and to be happy ultimo ko to be happy just to be a good father. Ungil elect and that siya mungil mga igigid that to me al 2024 maral mong sa igida bok kargik kringi al mo make sure lang ako marang lo sendiri kal sabi ko mga taklang lagi so it's ay ang kora ako kora meela luli lagi ta other bela ul ya kadilgid kita blow make sure at take care other almirabli mga nang bamumul mga nang pat halip ako mo Maluwa kasi medasa ka lumur. Pat Yak maluin na susunod. Yak amal ba to susunod. Susunod lang ngamlo ba nga rin landi. Yak open na kapir nga, ma-email nga, may links to doon nga. Ay gale beset sa ating. Sila kumasak nomor nga 2023 hindi ko to ka already ka kalmalul. Ngatatil adal. Procrastinate. Hindi ako procrastinate. I take too much responsibility na. Oy, siya ruli. Oy, kumagamit. Asal nang wala ka kung ano pinaka-option na sa mga tamerkali. Hindi ka lang customer sa nalali. Saya. Ilang. So ka mo make sure kasi kremulaw na nga rogoy. Para susunod ako kasi ilang start full stack finish ay gano'n kung meron na last year. Ay gano'n kung hindi na kalbodurok. Kaya natin yaman mula na pipinang at lodak sige yaman mula ng nila. Akmo ko lang kami meron na finish ay gano'n yung meron. Ay gano'n clock liya marmang. O ilo abu raponi alaman di kami ginagawa. Abang-abang ako ni mali kami ginagawa. Taponi. Ati na po nila ginaiwet. Olek mo ataw. Mo atawang ginilek lobo ko.
Melak mo Ya, mulai ge yun, uy. papa. Melak mo, amang, I just, masel next sila meron alam di ko sa belityangan sa beldi sa igid lagi. Kaplobay siyang brule mo to. Man na mo to ka, mo nga ko kasi. Leng, kaligi loriya igale, wal ko na yegar mule. Wal ko pa sa dedrani, ak mamang umes ya. Leng, di adil to ka uriyo na, di na opportunity me beri. Di mlak kalim na siya rule mo makala mo sa ilangan me. Ayan ay gidal tokol wala missed opportunities as wakal mo make sure kasi di ak miss na for next year. Sa yas no sila is wakal mo kala kapital ko na rin. Melak I hope mo sa level. Mulay yan. Di yan yan. Ibigala 5 minutes sigit bilang kanina story 5 minutes sa yan. Yan kanya mas special sa berkumul mo na. Kaokyak sa nga gidal ka ba. Alam ka sige. Kaya sa mo kala. Mo mo mereka bang yung musim mo. Okay, boleh. Okay, mada ko mo lang. Kung na-mention ito kura panel at planning ilo banggila former President Ramdigan Barack Obama. One ramble kura gear, maaldo el lolo sa dringi. Kura mila of the swam ako kensir kamam gila kadang makarang I guess preserve democracy. Like to kura wal tara kaning ilo asing kura democracy unstable na BBW. Yaul mong so kalang anesthesia maral dimla ka. They said maybe he'll touch on this, maybe he'll touch on that. Nandim lang ako ramal blok taklal girl gay. So it was in that moment yak mli answer the question. Hopefully biara mo umesang ra channel ra kami wawak. Hindi block delete to kayo say earliest memory nga kalgila democracy, the modern idea of democracy totally. 1994 October 1st. Third grade ra Maristela agyo uniform ngitak ra national anthem ra asahi kuranta. Akmlarsay. Third grade. President Nakamura mlo saying ra pabier lilidan mo ilak lelbalo. Diun makmaduli se biera ka mga wakla. Alo ko mo mga simret. Yang ada kalso mo kasing ang tukura politics, ang tukura rangklil. Nding sel alngia kung da sa kadamel mo malumbrang ngil kasi ngil mokla. Lil mokla rata matalad, may mokla rablu. Nding kadya kam ngil mokla ratalad al partra family. Talad al partra kablil, talad al partra estate, talad al partra ailak lelbulu belaw. Mang democracy adi kalbi esulul dasul merikid. Au era bodo dong liya tora klang bar da mga rangklel. Mlang niya hook system, traditional system merikid democracy. Hindi waktali el angal kora wasa kada so isa barab esrak. La mo beser selil moklel el ngaring irikid. Say كده للموكلة أما سكيدة تقال الممليل تلواسي تيان سب إيه كسواق تيان دي ngosuka kadang ngosuka kaya ngosuwi din adal ngarbit taranga mongkorak medal mo asel mulo koring resolution rakaw ya kumda so el sel el direct el gulo koring el resolution nga to let go ray kel niya maknit malasmal el malay kelungil unlearning ay gel niya maknit malubang igel mlevaya sa labodong ngil kasi ndakan bral tokoy kadam AK malso ko maata ko malakor gid di malakoy lang swal ko tiyom yoringi kang Michael ko niya ang aring dali la korkaw moy taygel bebil barin doing so ang dia kalbal ko la kasi ak mo maknit del mga to orakaw ak mo to orakaw sabi ka lang sal mo mre ko mlaring isel filter nga adir ka kalma so adala mak Michael mleungi dal mlaring nga kali ka kuke nding maral di mo web tel mora tele la ungil al to sel malas tawa say ngira dal ko klari kita ruba yang wakla and we cannot say it enough ay gel ko tel mering leblabok abang ala sel ko lulu boxes of ral sel hindi mo ungil pasul sel ko makado or nga alkon sa beer ak mo dame ko kung lulu la sa mga suka kal resolver yang mali ka mo ta abubu andiya oo hale
Hindi, kaya kita alas del kurat tingin kaya memran misulang artel ti alal kuk timlay ma kadaw story tim lang sa ta to uriyo ng wakla. Hindi ka lang sa ito ka uriyo na kardil kong artya. Ak na moldi ang ustabi yan. Wali maral mo. Hindi ak malungil Malmasaw nilandin malungil pa sa rak. Mula yel tingin terong. Malakaso ka biniswa kalukadi mo siya rawan. Ngaringi ang lungo. El dalulungo ringi siya kaya nga ba sa history lungo hindi akala siya rin mga public mga kamil terong wala kung tas yung malukara ang kampas na ay yung kabulsa din al-sus sila daw mga siyang serenity prayer sila Lord grant me the serenity to accept the things I cannot change the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference. So kita siya kasi yung mapa. Pero kung may mga public, kasi the mga kloro do kasi ni yung kadulong yung tal verbal 2024. So lang ako bira. Makamal di ngutel ti alle o nga sulira bekta adal siltong in el me mal wish everyone a happy new year. E dire kal mal ngutel ti alle o nga sulira melanti. Maybe that time may dioriol di ako tingin wasi ka uko beso ti almarang Clement diak then ada di mo kadong na title so it's good to cook mem dong ok lagi molger ka ulandi sang oy mga akmal mere ka sulem lek madingil wasi kama sang di ka masang na ka ko masara ka mam ro ko na adro that's the honest truth madingil wasi omoruring it to ko ya ka behot mga akmal mere ka sulem cook sa ml oy de las sel go molastel da agara al-ilang ya maluri ka besara ka mal ngaga kuram lang mo ngaling niya an adet mo wasit kaya di ka katal mo ringil oy telas el bol mali ka malakam daliap mo nga nang gilil ngart mo mutal mo enda tingin ka lobang ngaling obo ko or ro ko mangkel el ko to klo hart tingin adel ko ngali eleng aktimos mo di loba imol ke kadebel to ko el kilesiar ada amlo a ida amlo ka darawak kan sa dringi Esel ko mesel nging mal ligay del toyat mula do swek. Altan dia kang rar kam. Din dia kagim mo song sa rin. I see. Esay all hotel abal tigil na kita another belang rogoy. Mal di dia kang rar git. Di gel ngaring git ay git. E dia kagim mo song sa rin. Le gida brick mete trara. E mal sok say gid klibe na or gid. Nga mal sa bekal bral el chelmart mouse. E di akmadra kal talsils. Yang kanya bok padre niya kung daso kita di waisel adre belang rogoy. Ding maral leungila be serak. Leng katangila ako pa dura rubor ngat maseng katingel adulto bel. Ato tong ok di ka kura mal kuram leungila rogoy to. Aka it was peaceful. Man leungila be serak yung daso esel dang adri se do mura be esel waisel yung daso abel wada manala a good direction. Makmal di met ay gid uya kasuliw ma next lang erulurior ato man butel me ka ma next lo idelas thank you Landy Di ako maral musulang maral Happy New Year. Happy New Year.